Dobar dan, pozdravljam sviju, zahvaljujem se na čestitkama, nismo se dogovorili da javno odaš. Ovo je bila interno, ali dobro, zahvaljujem u svakom slučaju, ali to je nepobitna činjenica, zaista je tako. Evo, moja tema je, ovo kao što reče kolega Dakić, može se u stvari malo i drugačije formulisati, ali u svakom slučaju mislim da mi imamo ovdje u Bosni i Hercegovini dva problema s kojima smo na kraju krajeva i danas ovim povodom, a to su ta dva problema, djelatnost Ustavnog suda i visokog predstavnika. Ja bi čak možda šta više bio slobodan reći, ako je već da imamo možda veći problem sa djelatnošću Ustavnog suda, i s tom razlogom što je on imao šansu pre, evo, nekih 25 godina, dakle negdje 2000. godine, o čemu ću reći, da zaštiti ono što bi trebalo biti njegova uloga, kao i svakog Ustavnog suda, da zaštiti Ustav Bosne i Hercegovine koji je u aneksu 4 od neustavne djelatnosti visokog predstavnika. On je tu šansu propustio i jednostavno mi smo sada, evo, 25 godina u ovim problemima o kojima i mi danas govorimo. Dakle, kao što je već ovdje poznato, Dejtonski mirovni sporazum ima 11 ovdje aneksa, od kojih je svakako najvažnije aneks 4 koji predstavlja Ustav Bosne i Hercegovine, ali moramo imati u vidu da i ostali aneksi su akti ustavnog karaktera i ono što bi rekla u teoriji da predstavljaju izvore ustavnog prava. Nije to samo aneks 10, evo ja ću sad samo koji je predmet današnjeg razgovora, evo recimo na primjer i aneks 3 koji govori sporazum o izborima, koji se odnose na izbore, aneks 6 koji se odnose na ljudska prava, aneks 7 na izbjegla raseljena lica, pa evo između ostaloga dakle i aneks 10 koji je evo tema ovoga izlaganja. S obzirom da aneks 4 predstavlja Ustav, aneks 10 se odnosi na visokog predstavnika. Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine su potpisale oba dva aneksa, potpisnici, i formalno pravno gledajući postojanje visokog predstavnika nije sporno. Dakle, on je sastavni dio sporazuma, mi smo potpisnici zajedno sa entitetom. Ono što je sporno jeste njegova djelatnost, koja je izašla iz okvira aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer između ostaloga njemu kompletan taj nijedna odredba aneksa 10 njemu ne daje ni zakonodavna, odnosno bilo kakva normativna ovlašćenja. Čak ni onaj najvažniji, možemo reći, član koji se odnosi 5, koji govori da je za tumačenje civilnog dijela ovoga sporazuma, ali generalno govoreći ono što se već i na prvoj godini, možemo reći, pravnog fakulteta, govorimo i o teoriji države prava, jedno je tumačenje prava, a sasvim je drugo stvaranje prava. Prema tome, ako slikovito tumačimo nešto što je napisano, nešto što već ima, a stvaramo je kad uzmete nešto pa napišete. Najjednostavnije rečeno. Visoki predstavnik se javio u ulozi stvaraoca prava, gdje je još kao uporište, možemo reći pod navodnicima, u Bonskoj deklaraciji, odnosno u komunikeima, kako se kaže u deklaraciji, našem rječnikom rečeno, Savjeta za implementaciju mira. Odmah trebamo reći da je Savjet za implementaciju mira je formiran 8. i 9. decembra u Londonu 1995. godine. Dakle, poslije potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Rezultat tih djelatnosti Sintra, Bonn, Madrid, Brisel i tako dalje, ali između ostaloga famozna Bonska deklaracija, dakle, kao jedan politički akt je proširilo ovlašćenje visokoga predstavnika. Međutim, ono što treba u stvari isteći, da mu čak ni Bonska deklaracija ne daje ovlašćenje da djeluje u zakonodavnom ili ustavotvornom smislu. Naime, dakle, prije svega moramo početi od toga. Šta su u stvari i Bonska deklaracija? Jedan politički akt jednog političkog tijela čije postojanje nije predviđeno u cijelom Dejtonskom mirovnom sporazumu. Ali ako bi uzeli i da i to neki valjan akt, tamo se govori da može da donosi privremene mjere umjesto ako to ne urade savjet ministara i predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ne i parlamentarna skupština. Prema tome, ako bi uzeli da i to neko uporište, umjesto savjeta ministara i dakle organa izvršne vlasti, ne i zakonodavne, kao da su i oni u Bonnu kada su sjedili mislili da ipak ne pretjeramo, pa da stavimo, da mu damo zakonodavnu nadležnost. Međutim, to ističemo jer član 5 i famozna Bonska deklaracija su glavna kamena temeljca djelatnosti visokog predstavnika u normativnoj djelatnosti. Prvi veći izlet, i evo sada dolazimo i do suštine toga, da je on krenuo tu normativnu djelatnost, evo ja bi se sada vratio na 2000. godinu, možemo reći koja je već odredila sve ove dalje pravce i procese preko 2 decenije.
Naime, u 2000. godine, u toj jednoj te istoj godini, znači u januaru mjesecu, jedan od prvih, možemo reći, najvažnijih zakona koji je donio visoki predstavnik, Zakon o državnoj graničnoj službi. U septembru mjesecu se vrše izmjene i dopune Zakona o putnim ispravama koji se odnosi na da li će na koristima biti entitet ili Bosna i Hercegovina, da bi onda krajem godine donesen i Zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Dakle, potpuno evo dvije nove institucije. To je sve bilo u jednoj godini. Ističemo to kao činjenicu da, naravno, sada kada je on krenuo sa tom djelatnošću, pozivajući se na ovim osnovama kojima smo sada ovdje govorili, sada se postavilo pitanje može li to drugim riječima sa aspekta ustavnosti, da li je to u redu ispravno sa aspekta i formalne materijalne ustavnosti, jer vi sad imate dakle jedno potpuno nove zakone koje su usvojene i kojima se ni manje ni više nego od ova prva 3 zakona osnivaju se 2 nove institucije koje do tada nisu postojale. Logika neke stvari je bila, ako imate sumnju u ustavnost ili želite da štitite ustav ili ustavni poredak neke države, da bi to trebao da radi Ustavni sud. To je neka logika. I svojevremeno, ovaj prvi zakon o DGS-u koji je državna granična služba koji je u januaru bio 2000. godine, kao ovlašteni predlagači 11 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je postavilo pitanje ustavnosti. Dakle, osporavali su ustavnost toga zakona i sa formalno-pravnog i sa materijalno-pravnog aspekta. Dakle, da se opet govorimo, teorijska stvar opšte poznata. Da bi zakon bio zakon, to treba da bude i u formi i u svom materijalnom smislu. Da ga donosi zakonodavni organ po zakonodavnom postupku, da je materializovan u nekoj pisanoj formi, da sadrži opšte pravne norme. Zašto ovdje ovo ističem? Zato što je uradio Ustavni sud, koji je tada napravio jednu konstrukciju i te se konstrukcije 2,5 decenije drži dalje. Dakle, to je ono što je inače djelatnost Ustavnog suda u bilo kojoj drugoj oblasti. Oni naprave jednu svoju konstrukciju, stav i onda se kasnije u drugim predmetima pozivaju na te svoje stavove. Koja je to ovdje konstrukcija? On potpuno zanemaruje Ustavni sud taj formalni dio. Ovdje, ja sam na kraju krajeva i ponio, jer realno gledajući mogu da parafraziram, ali nekad i da citiramo, ono što je veoma bitno naglasiti, da nije postojala saglasnost sudija. Ne samo da nije postojala saglasnost, nego je bila dijametralna suprotna stanovišta sudija. Od ovih odluka 5:4, sad se vraćamo 3 strana, 2 bošnjačka, pogotovo u Zakonu o sudu BiH, gdje je ta nejedinstvo postalo još značajnije. Evo, krenuo sam nekom kronologijom od ovoga prvoga zakona, dakle, koji je donesen u januaru 2000. godine. Naime, Ustavni sud sada pravi jednu konstrukciju sljedeću. Smatra da nije nadležan da ocjenjuje ovlaštenje visokog predstavnika, jer je to institucija međunarodnog karaktera, niti da ulazi u postupak. Dakle, on je međunarodnog karaktera, mi ne možemo ovdje u to ulaziti. Šta to u stvari teorijski znači? Mi ne ulazimo, zanemarujemo formu. I da li je koga donio, ni kako ga je donio ili slično. Ali onda kaže ovako, on je djelovao kao vlast. On je djelovao kao institucija Bosne i Hercegovine, supstituisao institucije Bosne i Hercegovine. I ovaj akt koji je on donio se smatra zakonom, ima prirodu domaćega zakona. S obzirom da je to domaći zakon, mi smo kao Ustavni sud BiH nadležni da ispitujemo, ali samo njegovu sadržinski dio. Dakle, mi u formu nećemo ulaziti, to je neko sad konstrukcija shvatanja zakona, nije bitno formu, nadležnost, ovlašćenje, da li on to može, iako je to bio predmet ustavnosti, ali nego gledamo samo materiju. Ono zašto je ovdje važno reći, Ustavni sud sa ovom konstrukcijom je dao visokom predstavniku ono što mu nije dala ni Bonska deklaracija. Dakle, evo da citiramo iz obrazloženja, on je njega proglasio da djeluje kao vlast. Faktički ga je proglasio institucijom Bosne i Hercegovine, koja može da, djeluje, kaže, supstituisao je parlamentarnu skupštinu. Dakle, nije parlamentarna skupština, može visoki predstavnik. Djeluje kao vlast, djeluje kao organ. S obzirom da je vlast, da je institucija Bosne i Hercegovine, to se smatra zakonom. S obzirom da je zakon, mi ćemo to razmatrati s aspekta ustavnosti i kažemo to je u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Kako je tad, dakle, to je što je vidljivo, iz obrazloženja, dakle, tih prvih presuda. Dakle, citiram. Uzimajući u obzir sveobuhvatnu situaciju u Bosni i Hercegovini, pravni status visokog predstavnika kao predstavnika međunarodne zajednice. U konkretnom slučaju, visoki predstavnik, čije ovlasti koji proizilaze iz aneksa 10 opšteg okvirnog sporazuma, relevantna rezolucija Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i Bonske deklaracije, nisu podložne kontroli Ustavnog suda kao ni vršenje tih ovlasti. Visoki predstavnik intervenisao u pravni sistem, supstituirajući domaće vlasti. U tom pogledu, on je djelovao kao vlast Bosne i Hercegovine, a zakon koji je donio je prirode domaćeg zakona i mora se smatrati zakonom Bosne i Hercegovine.
Dakle, Ustavni sud je njega ovdje proglasio institucijom Bosne i Hercegovine. I naravno kada je u materijalnom smislu kaže da je to u skladu sa Ustavom. Isti tu obrazloženje kada je bilo pola godine kasnije, kada je zakon o izmjenama o putnim ispravama, Ustavni sud se poziva sada na ovaj svoj stav i reče kako smo rekli na onome prošlome, tako ćemo odlučiti sada. Zakon o sudu Bosne i Hercegovine koji je bio krajem 2000. godine, tu je sad imamo još veći paradoks, da se čak ni visoki predstavnik nije naveo ni jednu ustavnu normu, jer bukvalno nemate zašto da se pozovete Ustavu kada se donosili taj zakon. Tada Ustavni sud opet sa 5:4, ponavljajući ove svoje stavove, dakle ulazi opet u materijalni samo dio i naravno kaže da je on u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Ono što je tada specifično, da Ustavni sud u svome obrazloženju daje vrijedonosne stavove, daje vrijedonosne kriterije, između ostaloga kaže i ovako. Iako nije zadatak Ustavnog suda da izražava mišljenje da li neki zakon treba biti donesen, sud ipak zapaža da se uspostavljanje suda Bosne i Hercegovine može očekivati veći doprinos i jačanju vladavine prava, što je jedan od principa demokratske države. Naravno da će osnivanje svakoga suda biti dobro za neku državu, ali nije zadatak Ustavnog suda da daje vrijedonosne sudove šta nekoj državi treba ili ne treba, šta ona treba da formira, ne formira. Nego je zadatak Ustavnog suda da kaže da li je nešto u skladu s Ustavom ili nije. I naravno spominju se da se zakoni donose za sprovođenje savjeta ministara, predsjedništva, što nema apsolutno nekih dodirnih tačaka sa tim i samo posljednja jedna rečenica da je zakon o sudu Bosne i Hercegovine u skladu sa propisima. Ja moram ovdje istaći izdvojena mišljenja sudija iz reda i srpskog naroda i hrvatskog naroda, što rekao tada današnji sudija Ustavnog suda Republike Srpske profesorica Savić, što kaže ovdje o tome, a sa kojim odredbama, kad stavili posljednju rečenicu, da je to u skladu sa Ustavom. To je isto kao ja kažem, sad možda sam grubo rečeno, mene neko nešto upita, ja kažem u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srpske. Puno sam rekao, oko toga. Ali to je kada nemate nekog uporišta, a nešto morate da odbranite neke stavove. Bilo kako bilo, Ustavni sud je zauzeo test. Šta je u stvari suština bila izdvojenih mišljenja? I šta je u stvari cijela poenta ove priče? Da je Ustavni sud tada proglasio sebe da je odbio da uopšte se upušta u to, što je bila i suština izdvojenih mišljenja, da odbio da kaže da nije nadležan, kao što je uradio jednome drugome slučaju. Pravim digresiju kada je hrvatski član za aneks 3, kad je bio sporazum ovdje izborima, kada je rekao, pazite jednu stvar, tada se govori o privremenim izbornim pravilima izborne komisije, kaže nismo mi nadležni pošto je to predviđeno aneks 3. Mi ne ulazimo u aneks 3. Pa kako se onda ulazi u aneks 10, ako ste već ovdje tamo? Dakle, to je bilo u istome periodu, imate dva različita stava u kratkome periodu. Ali dobro, da ostavimo sada to ovdje po strani. Šta je u stvari suština? Ili da je bar se oglasio nenadležnim, ne praveći ovakvu konstrukciju da tako shvatanje svoga kontroverznog zakona, ili ako se već oglasio nadležnim da je rekao da nema ustavno-pravnog osnova, dakle da visoki predstavnik nema ovlaštenja da donosi ovdje zakone. Da je to Ustavni sud uradio, onda jednostavno bi bilo ovo što je govorio kolega Marković. Tada bi jednostavno zagradili smo bilo kako miješanje, onda je odgovornost na domaćim institucijama, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dva entiteta da gradite ustavni pravni poredak u buduće. Međutim, kako ste vi tada legalizovali to što je rekao visoki predstavnik i čak šta više napravili od njega instituciju Bosne i Hercegovine, ovo što je kolega ovdje upravo sad ovdje govorio. Zašto bi onda neko učinio neke napore da dođemo do nekoga zakona, do nekoga kompromisa, kad ima ko će to da uradi umjesto nas? I to je ta matrica na kojoj Bosna i Hercegovina ima već 2,5 decenije. Posljednji primjer za to je velika intervencija, evo nije se ticala Republike Srpske, jeste kada je visoki predstavnik prije 2 godine izmijenio Ustav Federacije, izmijenio je izborni zakon. Također bio je pokušaj od strane sada određenih podnosioca prijedloga da je to nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, između ostaloga bošnjačke političke elite. Ustavni sud BiH, dakle, ono je također opet rekao da je to u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Prema tome, cijela suština priča, što god da visoki predstavnik je donosio, ako je bio predmet ocjene pred Ustavnim sudom, to je u skladu sa Ustavom BiH. Ono, čak šta više, ne postavlja se niko više pitanje
formalno pravne prirode. On to ima ovlaštenje, on je institucija Bosne i Hercegovine, to je to. Dakle, predmet ocjene ustavnosti je bilo samo s materijalno-pravnog aspekta. Da izmjena Ustava Federacije, BiH i izbornog zakona nisu u skladu u materijalnom smislu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Većinska odluka je bila da to jeste u skladu sa Ustavom BiH. Izdvojeno mišljenje su imali 3 sudija, sudija iz reda bošnjačkog naroda i 2 stranih sudija. Ali ono što ja stvari sada želim da kažem jeste opet jedna, da tako kažem, konstrukcija koju su oni izdvojili u svome izdvojenom mišljenju. Naravno, oni se ne slažu sa tim, da to nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ali ono što je sada specifično, evo zaista želim to da nađem, da bi citirao, jednostavno negdje morate, da tako kažem, da citirate da bi dokazao taj apsurd. Prema tome, ovo je zajedničko saopštenje, izdvojeno mišljenje 3 sudija. Kaže ovako, citiram: Parlament nikada ne bi mogao donijeti slične zakonodavne akte u izbornim reformama sa takvim efektom iznenađenja uvečer na dan glasanja kao što su odluke visokog predstavnika. Ipak, visoki predstavnik može da djeluje u takvom trenutku na osnovu bonskih ovlašćenja. I ovo je sad vrhunac. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, njegove odluke zamjenjuju redovne zakonodavne akte. Završen citat. Da sam imao prilike se sresti s ovo 3 uvaženih sudija, volio bi da mi pokažu gdje su oni vidjeli u Ustavu Bosne i Hercegovine da odluke zamjenjuju redovne zakonodavne akte. Dakle, ponovit ću još jednom. Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, njegove odluke zamjenjuju redovne zakonodavne akte. Ustav Bosne i Hercegovine nema ni jednu jedinu riječ koja govori o visokom predstavniku niti o njegovom djelovanju. A kamoli da njegove akte mogu da zamjenjuju kod toga. U svo uvažavanje to je potpisalo 3 sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dakle, u ovoj posljednjoj. Dakle, vidimo, znači, apsolutno. Mislim da jednostavno ovaj sastav Ustavnog suda u ovoj formi, ne vjerujem da sada može u ovoj postavi, da se tako izrazim, da može da odstupi od svojih stavova koji, evo, od 2000. godine do 2025. se toga pridržava, ali ova rečenica mi je pogotovo indikativna. Evo, dakle, ovo je bilo, znači, pre 2 godine, jedan najsvježiji primjer. I jednostavno, znači, gdje je sad ovdje neko rješenje? Promjena sastava Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i s druge strane, promjena, da tako kažem, da li bi sad neki novi Ustavni sud u novome sastavu mogao da se izdigne i da jednostavno sačuva Ustav, da sada posle ovoliko vremena ospori mogućnost djelovanja visokog predstavnika za intervencije, dakle, ovaj ustavno-pravni poredak. Ili da li je eventualno možda rješenje, ali naravno sad to zahtijeva opet kompromis, ako su strane potpisnice sporazuma Aneksa 10 kao i Aneksa 4, Republika Srpska, Hrvatska, Jugoslavija, odnosno sada ovdje Srbija i Federacija, vi bolje sad iz međunarodnog prava, dakle, znate. Ako su to strane potpisnice sporazuma, da li možemo da se sporazumijemo, da tako kažem, da nam visoki predstavnik ne treba ili da treba u nekoj drugoj formi? Naravno, to bi sada zahtijevalo, pošto je potpisnik Federacija Bosne i Hercegovine, ima li tamo političke volje, bojim se da nema. Ali to je ono što je stvari suština problema, ponovno se ovo vraćam što je kolega malo prije ovdje govorio, da je to tako opet na aspekta Ustavnog suda. Zato ja kažem, Ustavni sud je propustio već 2000. godine da sačuva Ustav Bosne i Hercegovine. A s druge strane, on je dobrim dijelom i djelovao jer je pokrio, odnosno legalizovao svu ovu aktivnost visokog predstavnika. I tu smo danas gdje jesmo. Evo, toliko, to je ono što sam htio, dakle, da isteknem i moram priznati, nije ovo prvi put, da o tome govorimo, ali evo, nažalost, jednostavno vrijeme i trenutak i sva ova djelatnost i ovo koje ovdje imamo su me natjerali, da tako kažem, da ponovo o ovome istom ovdje govorimo, jer to je u stvari suština problema koja se nama već više, evo, od 2 decenije provlači, a evo, ja sam to htio na nekoliko primjera, dakle, od 2000. godine, pa uključujući posljednju odluku Ustavnog suda, koja nije se nas direktno ticala, ali to ne spori. Ja sam na jednom skupu u Bihaću rekao, dakle, gdje smo ovdje bili, legislativni izazovi oko državnosti ili mnogo toga je bilo, puna su usta suverenosti Bosne i Hercegovine, pa nikada nismo imali veći stepen suvereniteta. Evo, država, članica Ujedinjenih nacija u svemu tome, gdje smo? Šta će nam parlamentarna skupština ili slično? Nije niko me podržao, nije mi niko ni protivriječio, da budemo ovdje iskreni. Eto, ja sam tada govorio kolegi i profesor Zence iz Tuzle, pa hoće li danas sutra da ukine 2 kantona i spoji jedan? Onako gleda u mene.
Pa dakle, ako je sad mijenjao Ustav Federacije, izborni zakon, ko zna šta može sljedeći ovdje da uradi. Ali nije u tome suština. Ispostavilo se da sam ja tamo morao da branim državu BiH. Slikovito rečeno, jer u stvarno ovdje govorimo o legislativi parlamentarne skupštine, govorimo o državnosti Bosne i Hercegovine. O čemu mi govorimo ako imamo ovo što imamo ovdje oko toga? Jednostavno, dakle, nije o diskusiji bilo, nikome nije podržao, nikome nije ni protiv riječi. A i da jeste, što bi se reklo sad, bilo bi rasprave, ali jednostavno bilo kako bilo. Zahvaljujem, evo, toliko.